त्वन्यस्य दक्षिणे हस्ते दृष्ट्वा चिह्नं कदा धृतमपादायोररव्यारारविन्दं च अतं मेने हरे कलमयस्य प्रतिहतं चक्रमं संसा परमेष्ठिनः तस्य अभिषेक आरभ्य ब्रह्मनिर्भरवादिन्यावेशे च निकन्यस्मै आदरो सर्वतो जनः सरित समुद्रगिरयो नगा गावः खगा मृगः नघोषेति सर्वभूतानां समच्छरिरूपायनम् शोभिषिक महाराजः सुवासः सज्जलाङ्कृतः पत्न्यर्चि सालाङ्कृताय वीरे जिग्निपारिवा परहतमे जहर धानदो हेमं वीरमरासनं वर्णः सलिलास्त्राव मातपत्रं ससे प्रभवयो च बालाभ्या जने धर्मकीर्तिरमया इन्द्रश्रद्धम इन्द्रकिरीटमुत्कृष्टं तन्नं संयामनं यमः ब्रह्म ब्रह्मयमा बार्मा भारती हरभूतम हरिः सुदर्शनं चक्रमविपतपज्ञहतं श्रियं तन्द्रातस चन्द्रमसि मरुद्र सतचन्द्रं ततान्तिकं सोममृता मया न स्वं स्वास्थरूपस्वयं रथम् अग्निभ्राजगमं चापं सूर्यो रश्मिः मया निजमा भूपाले पुष्पावलिमन्यव अन्नाद्यं सुगीतमवदित्र मन्त्रध्यानं तखेतरहरिकयस्तसि च सत्य समुद्र संगमात्मदं सिन्ध्वा पर्वतानभ्यो रथभिर्महात्मः न सुतो समागौतवन्दितं न तत्सोतोमुपतत्सतिर्हे असभकं तं विप्रेत्य पृथुर्भेन्येन प्रतापवनं मेघानिर्गान्यभिदाय आकाशप्रसहन्ये नमः पृथिर्वाच ओसुतमे ओसुत हेमा गत सौम्य बन्दिर्लोकालोके धनुष्टा धनुषपचगुणाष्टमे च किमात्रयो वृषवनेश योज्यतां महामय भुवन विदधा गिरो वः तत्पदवरोचितुसुतसुरम्यं गणिष्यमानसुतपरिवारसुत्रपावमे च वाचः सत्यतमश्लोकगुणवादने दुग्धसितं नास्तापयन्ति सभ्यं महदगुणानतमने पार्थवेश न भाषापकैषा स्थापयते सतो मे यस्य भविष्यन्नीति विप्रवक्तो जनभासनाकुमतिरेण मेधाः लाऊ ने त खिच्दै खिच्दै यहाँ चाहिँ हाम्रा घरबेटीहरू घरमा पुराण लाएर बाहिर यसरी बसिरहेको छ। घरमा पुराण लाएर बाहिरै हो क्या बस्ने? यता भोलाको दोकान हुँदैछ। Krishna Govinda